خانم میشه دعا کنیم ما هم به آرزوهامون برسیم؟ دعا کردم. یه دعا مخصوص من. از الان داری خرجت شبا میکنی از منو. یه دقیقه چشاتو میبندی یه چیزی بهت بگم. حتما باید چشامو ببندم. یه دقیقه ببند. خب بیا. باز نکنی یا؟ نه بگو. میخواستی چی؟ چی میخواستی بگی؟ بگو دیگه من میشنوم. خواستم اگه اجازه بدی. خب با اجازم چی؟ اگه اجازه بدی. احسان این چه کاری بود کردی؟ یعنی چی؟ برای چی میخندی؟ Սիրունը Չէ, կերևա էտա կոսեմ է։ ուզում եմ իմանալ նայեմ։ Ու երկու րոպե բրցի։ Դա չէ, մտուրեց, ոչ, պրոստը լավ չէ եղում, էլի։